Xamaín en agosto. Queredes ver o ben co pasamos? Había unha vez 3 irmáns que pasaban o día brincando de un lado para outro. A súa calle é a figueira máis bonita, a figueira máis robusta, a figueira con menos filos de todo o mundo. É a figueira de Cristo. Volvemos de novo a correr a milla todos xuntos. Comentamos con Eneco e Mateo para escoitar aos nenos falar da milla. Ola, son Eneco e vimos a entrevistar a uns nenos de primeiro sobre a milla. Como se chama? Valle, Erika. Que é para ti a milla? Correr. Que días corredes a milla? No sé. Los martes y los jueves. Por onde corredes a milla? Por todo el cole. Vale. Cantas voltas dedes? Pues muchas yo. Muchas. Cantas che gustaría dar? 10, 11. Quentades e estirades antes
despois da milla? Sí, después de la milla. Poderéis facernos unha demostración de como estirades ou cal? Sí, sí. Grazas. E despedimos conexión. A continuación nos vamos a ensinar todo o que fixemos o 25 de novembro. Non a la violencia de género. Non a violencia de género. Rompe co carreable a violencia de género. Eu digo non 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 a violencia de género. Una niña que está en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Bo día, estamos aquí para entrevistar as xogadoras do Brilé en el patio do Ramo. Como vos chamades?
Valeria. Mejor para allá. Hola, Jenny. Laura. Jenny. Vale. ¿En qué consiste el obrille? En hacer gimnasia. En facer deporte. Pois participar. Gustache este deporte? Sí. Sí. Sí, moito. Quen organizou a liga? Antón. O profe Antón. O profe de educación física. Cantos sodes no equipo? Non sei. Eu tampouco. Nin eu. Todas as persoas do teu equipo son do teu curso ou vas con xente de outros cursos? Vou con xente de outros cursos. Con xente de outros cursos. Con xente de outros cursos. Hai problemas nos partidos? Sí. Algúns. Sí, a veces. Que problemas tivechedes? Que faltaban nenos. Que hai algúns nenos e nenas que non tiraban. Que faltaban nenos ou había problemas. Moitas grazas por contestar as nosas preguntas. Devolvemos a conexión cos estudios centrais. De novo na vídeo acontecen actividades moi divertidas.